Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi alladhi badalu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhil karim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Thumma qala aidan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, lagu subi zikri ajunan semulja Kiai Manbaul Elfan Hadari, pengasuh pondok pesantren Miftahul Qulub Al-Isti'anah, ajunan semulja Kiai Adnan Baisuri, terajunan semulja Kiai Muhammad Ilyas, juga saja para kiai, para masyayikh selain. Siaptina tak bisa diputung marsetang asma agung epon. Siaptina juga alladzi sami'na wa ta'na wa qarna. Pejabat pemerintah, Ibu Kepala Desa Ponteh, beserta sedaja aparatur, seampun apentah beliau, sejugenan abdina awal diaki, rombongan Jamiatul Hadrah Al-Banjari Barakatul Usman Duka Timur Kecamatan Larangan Jugenan Siaptina awal diaki, sedaja para sepuh, para seanom hadirin sedaja oncengan juga Siaptina awal diaki. Ngabdi pamator pamanggian imal mari semakin gak dinto. Nyereng abdina ajunan saja kami syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala bitalafuz alhamdulillahi rabbil alamin atas saja limpahan rahmat, atas saja limpahan nikmat, taufik inayah sareng maulaipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seselaki peregaki dan abdina ajunan saja utamaipun nikmat sehat atau nikmat sempat, nikmat Islam atau nikmat iman, sehingga isat maris makan kak dinto abdina ajunan saja agar insya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa alaiki, bisa agibangki, bisa bermuajahah, sekaligus bisa bersilaturahim. Tempat sifat insyaallah mubarakah kak dinto kangku sami-sami yang petani undangan epon sahibul bait sahibul hajah Bapak Jasih Riyadi, Pak Lindawati sekeluarga, serta lain maksud tujuan beliau atau longku abdi najunan saja. Sepertama arfaaki zikrah maulidir rasul mengimoti lalapan epon Gusti Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekapeng dua epon yang juga ditotalkan langsung dengan doa restu, doa barokah atas bagi berlangsung epon keberangkatan sahibul bait sahibul hajah Bapak Taufikur Rahman sareng Ibu Lindawati dekatangan Sukri Mekah kanggo ngelaksanakaken ibadah umrah. Sebab insyaallah pemberkatan epon putih lampaki hari Selasa sepekan datang. Kelaban harapakan semoga kelaban dalam akhir acara kadinto abdina ajunan saja
khususnya Sahibul Bait Sahibul Haji sekeluarga, sami-sami yang keinginan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dini wa dunya wal akhirah. Kong keinginan syafaat Allah yang lama akhirat pagi. Amin amin Allahumma amin. Terus semoga keberkatan epon Sahibul Bait Sahibul Haji dekatan suci Mekah kadinto. Bareng keselamatan, bareng lakoni kelakuan ibadah kelaban sempurna. Terus semoga bisa nanti boleh dekat di tempat kelaban kebadan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Salawatullahi wassalamuhu. Semoga tetap atur kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima beliau ampun anata terapota abdina junan sataja minatul mati ilan nur. Semoga abdina junan sataja khususnya Sahibul Bait Sahibul Haji Bapak Jazih Riyadi Pak Linda sekeluarga, sami-sami yang ingin syafaat dari beliau fitni wa dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin para ustaz sami-sami mulia tersami barjuka kangkui sikatepon waktu abdina ngatorakina sepatah kata menekah wakil dari Sahibul Bait Sahibul Haji sekeluarga abdina ngatorakina banyak-banyak motor sekalangkong atas saja kesetiaan, atas saja kelasanipun para ustaz dan menyampaikan undangan abdina sekeluarga. Abdina tak akan tulis balas papona apa, namun abdina bisa hanya lagi dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kesetiaan terkait sana pun para ustazah. Itu sebagai tambahan amal ibadah moga Allah Subhanahu Wa Taala bersami-sami yang kengnya kencaran perbalasan sesifal. Amin amin Allahumma amin. Hadirin para ustazah seabdina munjaki tanpa dalam pelaksanaan acara kadinto. Perhatian saja maki banyak-banyak ketopalan, kehilafan, kekurangan dari sejenak hal. Pemilu kadinto. Abdina atas asma Sahibul Bait Sahibul Haji nyana maaf nyana sepora sesepung batas sepon. Menabi maksud serta cina abdina jai terona apa penghormatan selaku juga dari kadinto. Namun kadinto mikdar sampun parengaki sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Pamilu kadinto abdina nyana maaf nyana sepora sesepung batas sepon. Kangku sikatepon waktu abdina kepupuan kangku ingat lagi acara seperti lampaki malam harus makin kadinto. Acara kadinto dibuka kelaban pembukaan. Sikatepon pembukaan kadinto dibuka kelaban pamasan umil Quran di suratul Fatihah. Sahibul Bait Sahibul Haji nyawang kasutenepon dakajan semulja Al-Mukarram Kiai Adnan Baisuni. Acara sepenuh epon itu kadinto pembacaan ayat suci Al-Quran. Sedang kadinto Sahibul Bait Sahibul Haji yang kasutenepon kangku maus dakajan semulja Al-Qinal Kiram Al-Ustaz Misbahur Rahman. Al-Baqi acara sekat bentolah epon iki kadinto pamasan salat Nabi di mahalul qiyam. Sedang kadinto bedi hiering kelaban pengukuran hadrah dari Jamiatul Hadrah Al-Banjari Barakatul Usman Buka Timur Larangan Pamekasan. Acara sekaping Pak Ipon iki kadinto ceramah agama. Sedang kadinto bedi itu bagi langsung sareng ajunan semulja Syainal Kiram Kiai Mambaul Elfan Hadari pengasuh pondok pesantren Miftahul Qulub Al-Isti'anah. Tor acara kadinto ditutup kalaban pamasan doa dengan kadinto Sahibul Bait Sahibul Haji yang kasutenepon Dr. Semulja Al-Mukarram Kiai Muhammad Ilyas. Sekadinto rentetan acara seperti lampaki malam harus makan kadinto kangkui para masyayikh, para kiai syampun kepupuan nyepu acara kadinto. Acara kadinto esok berjalan dengan sendirinya tanpa pandu sareng abdina boleh. Dari abdina pribadi kurang langkung atur pamator nyana maaf nyana sepora idina suratul mustaqim. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala